Wena wendlovu, Wena wendlovu, wena wendlovu. wena wendlovu. Hawu siyakhuleka kini nebathu kana phezulu kwendlovu izulu kuduma hadume enkala kuthaba. Siyakhuleka nina kuyisandla sinenkwantshu hasivuma uxhalo mandela kwabasekoloni baso uwini kana mandela sashe khona zaseForce Lolase Thembisa. Kwayasho ngisho esikhulu awubathinta amalanga zale ngonyama abasuzela. Baba khuleka la sizwe siyakubuka. Iyakhuleka. Nabe inkosi yakithi emkhontweni mamonga usuthi kabulalo yasesiqotha imbokoti nesisekelo fana endlovu emnyama akithi ondini. Sesibuyile. Ngabafana ukahlungwana umbelebele. Baba ngambe laphana ushingana uthubani mabe mthuka. Nonkwenkwezo yesu leliphezulu libhacimsele mabela phende kumfabu nodela msemba unika amamboka. Mzimba uyidelile wafuthi isilanga ukahlophe phela umkhishwa nqabela ngene etsheni ngibethi lizomlamulela umhleblandwa nguzamamboka wayenza iqhele wanika umnyama kanqengelela induna kayise. Imbuzazana netwa kwahlophe khulu chiza lidala kade zenda dakushiwa unazo ondini. Umkola Juba uNkosi Solomoni. Inkayishana enkulu kaMenze phuzu umlaza ngamevu sephula umthiphe kwendlini kwakantuzu usibo senkundleni ososoluntulo ongathinta ulanga lesahlule madoda sesingamaviki ethi umpondo singamagude enyathi ugwabo baliphethe umgoqo nonhloyela ngabuka zakhanuke uncedo nyonke lesife singawunogwajothizi nje zasondini Nkosi kayiqedwa. Hayi baba ngizongicasuka nje kwesinye isikhathi ngoba ngumfana ubuye ngabinanqondo njengakho okuyincedlana lokho. Awuni labento ongayithu sikajaba namhlanje na sifuna ukubuka lapha yana umonakalo osukhona uma ngabe lapha na einkomeni zokuqholisa hayi enkomeni iyokuqholisa lapha okusuke phela lapha na kufakwa ngayo ubani umakoti umlotsholwakazi uma ngabe efakwa emthongeni iyalapha ekhaya angikhulume inkomo yesigodo ngizodlulela kuyona kodwa nje ngikhuluma ngenkomo yomqholiso inkomo yani iyenyonga ukuthi lezi inkomo lezi ngoba ngikhulu umonakalo osukhona lapha lapha sifuna ukubuka ukuthi lapha ngabe kufanele yini ukuthi inkomo lezi ngoba sekunomonakalo osubangwe yini yiyo inkolo yethu impela esithembile iyamanazana sebeyishala imithetho eminingi lapha no umakoti ukuthi ngempela mangabe efika lapha nje eqeda uqhumshe bese kuthiwa hayi akuzokhonjwa inkomo zokuthi lapha umqholise nesijingi sikayise ukuthi kufanele yini umakoti asine lapha inkomo isibusa uma ngabe inkomo esina inkomo esibulewe lapha yana kanti yinto efuneka ihambe phambili lapha kodwa yonke lenkulumo leyo ayingangami lapha ingangobaba uDonda lapha baba Donda ngifuna uhlabe ngempela uhlabe usizile ucente wenze mina ngikhona ngizokubuthela izibi ilahle lapha baba baba awuhlakuleli sizwe ngalenkomo le nangomonakalo osuwenzekile iphutha ngoba nabo abenkolo lena yakithi abazi ukuthi beziphutha bona ngalesi phuthu lesi esenzwayo sike sakhuluma lento kula sifuna ukubuka inkomo ke basiqolene nenkomo ukuthi kufanele baba inkomo ake kuhlakule wena baba akufanele inkomo ihlatshwe umakoti engakangeni ekhaya. Hey baba qhubeka nenkulumo. Ngoba inkomo le yemukela yena uzothelwa ngenyongo yayo. Manje mawuhlatshwa inkomo yena engakafiki lekha ihlatshelwa bani lekho. Akuhlatshelwa kusongahlatshelwa khona ngoinkolo yakithi ukuthi kusekuzodliwa inyama nje. Cha, sekuqonda ukuthi mukelwe yena makoti athelwe ngenyongo. Nginofakazi obuningi nami ukuyalengeke ngulande manje singulanda sesilapha ukuthi umakoti esehamba emhlabeni ubonakala la ukuthi inyongo yalapha yathelwa yini lapha kuyena na baba ukahle baba lapha uyakhumbula ngesuku elidlule baba ukuthi kukho lapha engangakuhlaba khona ngombuzo ukuthi baba njengoba manje umakoti mabe echanguze lapha yana sizongena kahle la siqedele yankulumo ukuthi umakoti manje yazi ukuthi akasalandwa manje ezosina nekhetho ngoba uzokuthiwa usinile ngoba uyabona lokho ukhona kwiza ngoma yana okusabhula kahle
uthi uyabhula lapha uthola into zakhe ihamba kahle kanti unina womfana akaze sine nekhetho lakhe leli azolgana ugcina ngokusina into ozakubo lapha wagcina lapho wasuka lapho wathathwa babuyela ngenhla sibe umthimba ikhetho labuyela ngezansi lapha mina ngikhule mina umakoti uma ngabe esina elandwa ezosina nekhetho baba angazi baba lento engikhuluma ngayo uyayazi ngiyayazi kodwa ngangatolikelwa umuntu uthi ngisho utolika baba ulimi lwamakho baba ngifuna uhlakadule kakhulu enkulumo suwazi ukongela hle leya nkulumo leya ekuyona esihloko sanamhlanje ukuthi kahle hle umuntu ungakanani lento ukukhohlwa ukukhohlwa angazi baba awuhlakadule donto ngithi ke ngiyayazi ukuba ngayibona kodwa ngingazincazelo ke ngayo umakoti elandwa ezosina nekhetho la kuze ukuthi naye mayisasina lapha nalo umyeni wakhe azomgana lapha nje ekengene lapha kumakoti manake baba umyeni ehambe yosina nomthimba bekwenza lokho emeduze umlobokazi lo sala ekhaya emeduze bebezimlandi intombazana lezi zimbuyisele lapha nomakoti alando izintombi zangapha zizomfaka zekhetho baba ngifuna utshakadule kabazi lonto yabona baba lesihloko sesikhuluma ngazo leli sikhuluma ijule kakhulu yonke emigcaco yezingane ezithi yithi phela sesiganisa manje isele baba nani ingane ezinoba nezizala nje isele baba isele kulento okhuluma ngayo lento ungangayibuka lento bengiyibuka lento ngikhula lapha ikakhulukazi bebemlanda lapha emphendweni yebo baba lento lena iphindwe ikhulume kwisizwe sizoyazi ngoba unabantu abasemalokishini nabo laba abaphansi kwamakhosi emakhaya lapha akithi abasemalokishini nabo nabo abaphansi kwamakhosi ngoba indawo lezi asebeqolile laba bazingale kweliba ngithi ngale kwethuna ngoba lento iyangicasula lento lena ukuthi abantu bakaZulu bethunjwe ngalendlela abathunjwe kulungile baba angekho lapha baba ngihlakula lento uyiphinde lento lena siyayicacisa ngoba sayibona kancane kodwa ke sesibona umonakalo osumkhulu manje ingasenzeki lento umona umlandeli umuntu nje sengaphakathi endlini phakathi egcekeni kube khona umonakalo umlando kube khona ingane ethile nje kungaze ukuthi yini ingane kube nje akasa qhamuke bathi mabesina umakoti alandwe lapha kusesigcawini azofaka la azosongena ohlwini lukamkhonyana wakwakhe nomkhonyana uqhamuka intombi zangale zomthimba zimthathe la zimfake lapha yana esasini baba akengibambe ngukiya akesethu ehawuni labentonga yethu silungisa umonakalo washo umfowethu silungisa umonakalo okithi sihamba sayitolo ningayi koPopayi hlala kanjalo awuna bendlela mente amakosi sabe sabuya lapha la sizinsizwa esibuya ezitolo lapha namadoda sizinsizwa lapha la somthatha uzingo wamakosi siudlungana wombelebele namhlanje silungisa umonakalo ophathi wesizwe sakithi esinsundu engathi nezinye izizwe bezingabukela lapha lento esikhulumayo ngiyathemba ukuthi isizwe namhlanje sibhema siyathimula baba loyamonakalo loyana kubambe njengoba ugiye ngicela baba uqhubeke kube sesubuyela kuphi kuloyamonakalo wenkomo le oqholiswa ngayo hlakule wonke umonakalo lona nje ukuthi ubethatha bembeke lapha ubeqala ehlale pha enzalo ebuke yonke inaye loya uyiba wathi ucacishise baba bese siyadlula kuwo kahle siye phambili ngisho ukuthi ke sasengase sasala lapho ukuthi ngoba makuthiwa kunodwendwe thina besijabulela inyama kuphela bese senze sikhohlwe izinto uzona emqoka eziyophilisa lolu dwendwe selusendlini sekusendlini ephile zonke izinto zihambe kwasithi akwehlula akweqiwanga la kuhanjwe kanje umakoti impela nayo umkhwenyana bebuyele ngenhla nje
nebhokisi lakhe ehlale lapha nomthimba wakhe intombi zaza kube ehamba nazo naba kubo bekona elanda besina umphende ebese elanda umakoti ezofakwa la ekhethweni lakhe njengozwa kuthiwa usinile kwasibani banayo usuke esine ngoba umakoti njeka manje baba usegcina lapha ukusina izinto zakubo shuthi nje ubeze usina izinto zakubo shuthi kahle hle lapha yabona baba mkhulu umonakalo kodwa ngibona ukuthi sizwe baba sesizwile ukuthi kunomonakalo asesiwenzile sizokhulekela ukuthi ke nje basikhuluma nje hayi ukuthi kuzophela la yebo ngicela obaba bethu amakhosi sabanikeza umbhenqanga abaphambi kwethu yebo nabo bethatha imhlalandlini abayikhulunywa lento ikhulunywa lento ukuthi akubuyele kuleyanto ayizona indleko leyo mayenziwa ukuthatha bezosina ndawonye lapha esigcaweni kubuka wonke umhlaba yebo bezosina ndawonye ekhetheni kubuka wonke umhlaba okushuthi baba kahle hle lona uhlelo loludlungwane wombelebele kuzofanele luphume endlini lubahlele endlini luhambe luye emakhosini kahle hle ukuthi ngoba yiko asinawo manje nakho lokuzigudlanyana lokhu okuhamba ngeemoto lezi angano makalibuka lolu hlelo noma akulubuka kunandaba nalo nako lokuthiwa wongqongqoshe kufanele abe uhlelo lokuxhaswa ngemali enkulu engaka lapha iyaphuma le television la sihambe lapha uhulumeni wakho nje manje nababa bakha amaholo emakhosini lapha khona iholo lomphakathi khona amaholo bukhosini wamacala lapho kuthethelwa khona amacala lawo maholo lawo kungayiwa lapho kukhulwa izinto ezinje bekhona ngoba kunabantu abangenayo ilokhuzana iDS le futhi abanayo amandla okho akusetshenzwa ndawo kunamanje basikhuluma nje lapha umuntu abavela ngamawindi bemzini bobuka udlungwane kufanele ukuthi umphathi walesi siteshi ahambe ayofuna imali xhaso lolu hlelo luphume luye kubantu kungalokuhleli nje endlini kanje baba into yalo eyophuma ileyo nje kuphela baba nomonalo wadezuluza bamkhulu sisako asedluleke baba naso ke inkinga ke manje ke lapha udwendwe lapha la Lusina ebesivuleke ihloko sakhona bekweli Lusina lapha loluthi udwendwe uhlatshwa izinkomo kuqali udwendwe ngakasini lonto le ngifuna uyikhuza ukuthi cha bakwethu mfene nixolise ngoba isikhathi esiningi iyo inkolo yakithi eyenzele ukuthi haya kulalwa lento engezona endle omakhelwana abaxhasa udwendwe lapha nje endaweni mangabe thina ku nodwendwe kwamakhelwana siyagaya ukuthi lapha umakhelwana engamelelwa yini izindleko zalabo abantu lapha yabona baba awutshakadule lapha ukuze kufike lapho ukuthi cha bakwethu ake sibone ukuthi yipi indlela esingayenza mina ngizokuveza ukuthi yipi indlela mina ngibona ukuthi singayenza awutshakadule baba ubukele wamonakala ukuthi inkomo zihlatshwa uqala umakoti ngasinile njengoba sisivezele wamonakala ukuthi uyathatha umakoti ezosinala awutshakadule baba la sesicawa amasu amafishana nje yiwo la ukuthi ngoba sekwandele lokho ukuthi mhlambe nje umakoti engekho la kuhlatha inkomo engekho la kodwa lenkomo isebenza yena ibe mfaka abe umuntu oregistiwe ke ngolimi la manje la ekhaya wakhona useyothi mayihamba emhlabeni ahambele la ekhaya abe idlozi la ekhaya ubhasope kuba wangena ngenkomo kwaze kwafika enkomeni yesigodo ezimbiki ukuthi usengwala ekhaya angene esithebeni sala ekhaya phela kusho ukuthi ke kanti sishiya okuningi ke manje thina bese senza kanje kufanele sithole ithuba lokuthi siphumele ngaphandle siye emakhosini nje wakade ubeka ukuthi amakhosana amaholo nezinto zonke manje nongqongqoshe nabo bayithina bafanele ukuthi baluxhase lolu hlelo abakhipha imali labo laba silungise lolu daba mase singabokugcina ngempela nje kade usho nje singabokugcina thina abasakhuluma lolu daba abaqhamuka emva kwethu boqeda hayi sivele kwenziwa kanjena thina sithi cha akwakungenziwa kanjalo kusekhona obaba omkhulu bethu manje ke baba ngithi uyabona ke mina njengolwazi engazi ngalo angichasela inkolo yethu imkhonto ngoba inkolo yethu le thina bantu abatsundu lena okuyona engiyibona iveza lo mona ukuthi ayisukuyabhidula nje manje uthuthi ukuhlatshwa inkomo umakoti engasinile ngoba ukhona lapha engisazoya khona ngalenkomo kubaleka kwayo inyongo yayo ukuthi kungani ilawulwa umkhongi
umngane kaMkhongi ube umakoti kanye nobani nonini izithathwe nje lenyongo iniweza unina kamakoti lapha unina ozale umyeni wakhe lapha siyaya lapho yonke lonto ufike siveze lapha lokuthi yini ukugxila kakhulu lenkomo nje ukuthi ngifuna ukuveza ukubaluleka kwayo ukuthi akufanele umakoti asine inkomo isifile kufuneka inkomo kube iyona efica umakoti esengaphathi ngakusasa ngithi ke mina sizwe sakithi asishintsheni ingqondo ngoba vele siyabona ukuthi indونه seziyala ukuthi indونه kayilali ukuthi nibalekela indleko siyabona kodwa indleko eziningi enisuke nizenza zilapha lwamkhehle nikhipha khona ama100,000 engabe nimela lento lena into engenamsebenzi walutho umkhehle ngoba lento ikhehlwa ngombuzi lonto leyo umkhwena uphindwe lapha ebesicilikisha sani sakho nakade kulobo kufike kulobelele ngenkomo ephinde futhi akhehle ingane yakho yonke lo mali yalapho sho nje wona usuyapholile nje wena lapha phinde ugqilazwe yafinisha le magqilaza ngayo kulungile angikho lapho Donda ngilapha ngifuna ukuthi ke Donda lapha la ngithi mina baba uma ngabe niyaqhubeka nokuthi inkomo azihlatshwe nini ekuseni emva kokuqhumshela chabo akusina udwendwe thina lapho baba yeah akusina udwendwe akusina ekuseni udwendwe into mina ngimi lapho ngoba mangabe ngakuyeki lokho ukuthi hlatshwe inkomo ekuseni umakoti engakasini akusina udwendwe ngifuna leli gama lele engithanda kuliswa lingene lapha kule ndaba oyikhuluma ko yokuphambana kweinanzi uyayiphambana wena ngangisuke ngicabanga indaba yenanzi le igaxa sayo impela kanti ukuphambana kweinhlangothi uhlangothi laba abazoganisa baba sizoya elokhuzaneni lapha sizoya emarket ngizokudedela uJakadule lapho ihawulela bento ongayithi uthi sahamba siyabuya lapha sasaye izitolo umlomo pepepe umlando thololo bakhuluma kakhulu mawuthi ukhuluma ngendaba omlando bavele benye indoneki wane manje ngithi kanti lele kuthiwa nosolazi bani impela ngoba umlando hanwazi ulimi lwesizulu hanulazi ngoba mangangijadule nje ngalo nje baba ngeke beluze bakhuluma lapha la emsakazweni lo wakithi omkhulu ukayeza ukuthi inganani emfucuze lapha nekhuluma into lokudukiswa khona isizwe ngoba siyadukisa isizwe lapha kusafanele siye kusho mina uphondela ucala inkuzi bayinkake nobhuqabhuqa indoda ngeso nokatshana zabafana isaba zokubamba kuleli unomtheleke kuzimnezomkweni abawile edumane bofuna inkabezulu zimaculo usibandanga kodwa ngabe ngamshaya basemambatheni ukuza ngumane imbili umdokwe nompobo ezazi lisumkabhuti bengasekho awuhlala kahle mntanami igazi kalethenjwa awusuka lapho wena baba yini ungayazi qeke baba asisizile lapha ngifuna sisizile lapha ngiyakuzwa lapha ubungela khona baba lapha cha phambana lapha usuke wena ushela ingane yakho ini ukudla phela ngoba yona ayidli le yankomo yomqholiso wayo baba lapha awukavule ngifuna siye lapha ke baba ukuthi ke ngifuna ukuthi lapha sigcile lapha enyongweni lapha lokhu angifuni ukuchaza lokho akulutho lokho ngakuchaza base ngishilo ngifuna lapha inyongo ngoba ngifuna ukubusa lapha inyongweni yale nkomo omqholiso ngesikhathi ikho nje ihlotshana yenkomo makoti eyathe iqede sasakhuluma ke lokho ngifuna inyongo ngifuna sogxila lapha ngifuna sempepheni lapha nenyongo ukuthi njobe ithatha inyongo inikezwa unina kamfana loganwayo lapha ibese kuba yibona bazo khola umakoti izinzwaneni ngayo lapha yana umuntu wale ngifuna ukubuka ukuthi njengoba bemkholela la kulendlu lena yakhe kungani ngathathwa eswe lapha kuleyandlu ushisela kuyimpepho eyoqholelwa zonke lezo ndaba lezo ngifuna uzihlakule wena ngobudala abakho nangobukhulu buyoninco ungangene weni ngoba siphekwewa nje wasikhuluma nezindaba njengalezi Donda lapha siyenyongweni ke manje ngoba asiqedanga baba asivumelane ukuthi uma ngabe ngifuna ukukhuluma ubabheke ukuthi asivumelane ngokuthi indweni ngoba siyisini sekuseni nje njalo sihlaba inkomo ekseni nje angeke inkomo ihlatshwe qali umakoti engaka sini
uma ngenjalo akusina udwendwe ngifuna ubone nizovumani kusina udwendwe ekseni ubani ongavuma udwendwe ngesine ekseni abantu benga kwinsizwa lezi ekufuneke izishane zophela bemgangeleni zikhipha umshophi zothola isithuba lokushana esuka kude babatshakaduna ngasesicawu asiye lapha ukuthi asivumelane ngenkomo ukuthi siyavumelana ngenkomo ukuthi ayihlatshwe mina ngifuna ukukhuza lo ukuthi ayihlatshwe ekseni ukuthi udwendwe alusine ekseni kuhlatshwe inkomo ngemuva nasesicawu kunjalo siyiqedile nje angiqedile ngifuna iphume kuwe baba kulunge akwenziwe kanjalo ukuthi inkomo ngoba phela lenkomo yananga umuntu lona ikhuluma ngaye yonke inyongo yakuzosha inyongweni yayo hayi inyameni kakhulukazi ikhuluma ngoma lonto ofika la ekhanda kungena umakoti bese kuphuma inkomo yakhe ke emhlaba ayihlaba azoyatha yenze konke asike namashobayo kusho ukuthi udwendwe ke ngoba manje luze losina leza ikhathi nje kade kubanjezelwe lento lena ukuthi inyongo ukuthi ake kuhlatshwe inkomo oqala kodwa engakafiki umakoti la ekhaya akwenzeke lokho ukuthi sibuyele enkolweni yethu sikhuphuke nayo inkolo yethu ukuthi masithi sisinto sisizulu singaba lapha kulelizwe labenguni asenze kwakwenziwa laba abanikazi umakoti azosina nekhetho nalo mkhwenyana noma ngabe uyamhlangabeza uyosina naye lapha yana inkomo zihlatshwe kungena umakoti la ekhaya bese kuzohlatshwa inkomo ke eseyibika lo makoti esiyibika lo makoti ukuthi usefikile njalo lo muntu lo lapha asikhuza umgakanye kanye baba ukuthi inkomo ayingahlatshwa umakoti engakasini akusho wena ayingahlatshwa inkomo umakoti engakasini ngifuna uyiveze izathu ngokuthi akwazi ukubulawa inkomo umakoti esazo ngoba la mabe eselokhoza esehlatshwa inkomo lapha intombi ziyaphuma lapha sizoyibuka inkomo egaxa umkhongi ngothula ishoba lapha yana alihlukana intombi enezintombi abalambakhe bese azihlukanisa phakathi elinye ishoba kulenhlali le zishaya ifindo zihamba ziyalapha esigcawini lapha lekusina khona umakoti zifike lapho zihlabe lapho ziyazi ademi la zihlabe ngeva lapha ebese sibuya enye zishaya ifindo azohlala kuyo lapha endlini yingakho kuthiwa uma ngabe kubuzwa umuntu kuthiwa ayi uhlaba inhlali izwe liphezulu nathi kayikho into besingayenza ebese kufuneka iphingwe yenkulu uyabona ukuthi imininingwane eminingana elapha inyongo yalenkomo baba uma ngabe kuhlatshwa lenkomo inyongo iyathathwa laphana isuke kuphi lapha yana lokuzaneni unina ayinikezwe omnye umuntu hayi inikezwa unina kwezothi iphephe leyanyongo leyana yabona ziningi umuntu othela inyongo laphana umakoti unina kamkhwenyana nobani nomkhongi umkhongi ubona kuyiyena nje na oqiniseke iyathelwa ngenyongo elapha phela wenzela ukuthi ngampela ebona ukuthi lengane ngampela ngoba ilanto uye lapha akufanele futhi kube umuntu wakini kwaXulu okhongela umuntu okwaXulu ngoba umkhongi nomakoti bayinto eyodwa uma seniqala ukudakwa insangu leni ibhema lapha seshaya lengane yomuntu kufanele yenze njani iyobikela umkhongi lapha yana thina uma ngabe inkomo oqhosi ngalethu ningenayo sibuyela nayo emva uyakwazi lokho kufanele kube njalo ungathi uyakwazi lokho noma uyakweshwama phela uzokwenza menkomo yomkholisi ingekho mangabe phela baba inkomo yomkholisi ingekho sibuyela nayo emva uyobuya uzomlanda uthola inkomo yomkholisi wena lapho uyabona ukuthi inkomo yomkholisi ibaleka kangakanani kunokuthi ithathwe lenkomo lena izobulawa iyohlatshwa nje ehleli lapha ngaphandle ekhabe ngaphandle ezokwathana lenkomo ayisike neshoba layo ligcine sibuyele emusasa khuluma ngeshoba la ekubuye nalo ngaphandle lapha lumugqa lona yingakho ngithi ukhuze wena asibuye lapha ke baba lapha ngithi mina akufanele umakoti
athelele kulendlu yakhe nomyeni wakhe inganyongo lapha bese ngoba ithelwa bese ithelwa phansi kuthiwa akayeqe hlehle kufanele ngabe kuyiwa lapha ya lapha endlini enkulu lapha ngoba engela nje futhi kuthiwa nayi inyongo lapha nayi la kuthiwa nayi inyongo kumezwe lapha ela ngokuse yilawo leliyana kuthiwa nayi inyongo nina basekuthini nangomkenu kanje kufanele ngabe kuba khona uyise noma umkhulu ozoshisela lo mkhulu iphepha noma siba umkhongi ke nonini baba lapha hawulina bentonga yethusi sesikhuluma kwaze sakhuluma amagula sekuze sagamanxa iyayikhipha eshuba libomvu kalikho isweni ngenasici subulana ngeveriza Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo yabesilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi